Dobar dan. Hvala vam što ste pristali naći se sa mnom izvan postaje. Pa dobro, da čemu se radi? Pa nije mi lako znati. Vezano uz? Dajte, možete li biti malo manje službeni? Ne razumijem. Dajte, molim vas, postavljate mi ta pitanja i gledate mi tim rentgenskim pogledom kao da imate ugrađen detektor laži. Ali bi ga trebao imati. Evo vidite na što mislim. Dobro, priznajem, okej. Nekad zna biti malo strog. Nekad. Ja vas još uopće nisam vidjela opuštenog. A nažalost u zadnje vrijeme smo se malo i previše viđali. A da? Pa Eva, bojim se da još uvijek ne razumijem smisao ovog našeg susreta. A što biste rekli da vam kažem da jednostavno trebam malo vremena provesti s nekim koji isto tako kao i ja mrzi Luku Dragana? Dobila sam nešto. Što? Znam kako ona izgleda. Ovo je ona. Pa ne liči baš na tamo. Pa Isuse Bože, ne ličim ni ja na Karolinu. Pa nije vic u tome. Poanta je da sam ja nešto dobila, da sam se pomakla za korak. I to veliki, kužiš. Kako to misliš? Što kako to mislim? Pa sad barem znam kako izgleda osoba koju tražim. I što planiraš sad? Voziti se po gradu i buljiti u lice curama od 25 godina? A čekaj, to je cura u svojim 20-ima. Ne znam, ovaj grad je velik, ali nije ogroman. Postoje određeni krugovi ljudi, određena mjesta gdje se izlazi. Da. Vanja, to je sve labavo. Pa čekaj, ali bolje je išta nego ništa. Slažeš se? Očito ću se morati složiti. Pa čekaj, jednostavno negdje mora biti. Ići ću po noćnim klubovima, popularnim mjestima i čuj, pitaću, uzet ću sliku, pitaću ljude. Ti si zaista odlučila pronaći tu curu? Da. I zato što sam prebacila puno obaveza na tebe što se vjenčanja tiče, potražila sam pomoć. Kakvu pomoć? Mislim da on upravo ulazi. Čekaj. Odlično. Tako. Dobro je. A ne, odi molim te u kuhinju i pogledaj da li je tamo sve u redu što sam napravila. A jeste sigurni da će vas biti ovoliko? Molim? Pa mislim, hoće li svi doći? Slušaj, mala, nije tvoje da postavljaš pitanje. Tvoje je ovdje da radiš što ti ja kažem i zato te plaćam. Jel ti jasno? Ajde u kuhinju. Da će doći. Pa naravno da će doći. Alo, stara, ne mogu sad pričati usred nečega. Čekaj, samo Ante sekundu i ovo je jako važno. Ajde, reci, ajde. Podsjećam te na večeru. Čekaj, ti još uvijek inzistiraš na tome? Ne samo da inzistiram, Ante, već sam Kinclove i pozvala. Aha, i oni su kao pristali, jel? Slušaj, stari, nisi ti jedini u ovoj obitelji kojima se ne smije reći ne. Ja sam razgovarala do duše sa Linom i ona se slaže da je ovo idealna situacija da riješimo obiteljske probleme. Koji su po mom, očito nebitnom mišljenju, nepopravljivi. Da, i skidanje tenzija, Ante. Dobro, divno. Ti si dogovorila s Linom, jel? I vas dvije ćete pričat, a što, ja? Ja ću sjediti s dvije babe, jel? Što? Pa Dorante, što ti zapravo hoćeš? Pa da me pustiš na miru, ženska glava, pa što je tebi, stara? Pa sam tebi jutros javio da nam je Pavle otišao, Boga mu ljubim. Pa da, pa meni se sve raspada. On je bio jedina osoba koju sam ja mogao ostaviti da ima povjerenja u njega, bogati. Luka se još snalazi lijevo, desno, ne zna što će, kako će. A ti mene sad tu s nekim pomirbama obitelji. Pa ko je to ikad vidio, stara? Alo? Večera je u 7. Ako je Karolina Kincl uspjela nagovoriti svog bivšeg muža i svoje kćeri, s kojima nikad nije bila baš u najboljim odnosima, onda znaš šta, Ante, možeš i ti i moraš nagovoriti svoja 2 sina da dođete ovamo. Uopće me ne zanima na koji način, izvolite doći, jasno. Ja ovo radim samo da bi riješila ovu situaciju i ja se toplo nadam da ćeš mi pomoći u tome. Kao što sam ja tebi, Ante, pomagala cijeli život i stajala iza tebe. Uopće me ne zanima kako ćeš to riješiti. Večera je u 7. I da, i lijepo te molim da me nazoveš prije nego što kreneš da mogu podgrijati i juhu. Jasno, Bog. Ne.
Halo? Ej, nemoj mi poklopiti, molim te, ne radi se o meni. Halo? Luka, nadam se da imaš jako dobar razlog da me zoveš ili, ne znam, jednostavno, valjda, kao i uvijek u životu, nemaš srama. Mama me zamolila. Ako se radi o onom večeras... Slušaj, ja znam da si odbio i nju ni tatu. Što misliš si da ćeš me ti smekšat? Znaš šta je jako krivo, Luka, mislim, očito nemaš baš talenta za logičko zaključivanje. Slušaj, Pavle, ja znam da me mrziš i znam da hoćeš otići, ali mama nije ništa kriva. Puknuće od srca ako se ne pojaviš. Luka, jel ti to mene sad učiš moralu i etici? Ne, samo te molim pojavi se. Aha, pa da gledam tvoju facu, jel? Obećaj. Neću ti se obratiti. Znaš šta, Luka, nemoj me više nikad zvat. I zaboravi moj broj i zaboravi da postojim i napravit ćeš mi veliku uslugu, okej? Dobro. Žao mi. Gospodine Luka, Da? stigli su klijenti, oni čiji auti još nisu ni krenuli iz Njemačke i prilično su bijesni. Nemam ih kome poslati, mislim da ćete ih vi morat preuzeti. Niste im valjda rekli istinu? Naravno da ne. Rekla sam da nas zajebavaju na granici, a to su direktne riječi vašeg oca. Da ih pustim. Dajte mi samo sekundu. Mama, ja sam. Čuj, doći ću na tu večeru večeras. Dobro, šta je sad? A što misliš? Šta je ovdje? Da, mislim da je auto moj na parkingu. Dobro, Saša, gle, ja znam da ti je ovo teško, ali moraš mu reći. Pa znam da nemam izbora. Evo, gledaj sad. Ma ne, mislim, stavila si me stvarno u super situaciju. Ako neću ja, onda ćeš ti. Onda mislim da u svakom slučaju bolje da sazna od mene nego od neke treće osobe. Dobro, ali ponudila sam se da budem s tobom dok mu ti to govoriš kao tampon zonu između vas dvoje. Super, hvala ti, ali mislim da u ovom slučaju spasa nema. Biće sve u redu. Jesi jako sigurna? Jesam. Dobro, samo da znam koga ću na kraju okriviti kad ne bude sve blistavo. Dobro, jel ti razumiješ da je ovo jedina ispravna stvar za napraviti? Znam. Ajde, idemo to riješiti. Ajde, nek bude potpuna katastrofa, samo da to bude gotovo i onda da mogu mirne duše otići kod Draganovih na tu večeru. Ajde. O, Bože. Halo? Vera je. O, Vera, baš sam mislila na tebe. Drago mi je to čuti. Čuj, moram znati mogu li i večeras računati na sve vas. Pa naravno da možeš. Zar si sumnjala u mene? Ma ne, nisam. Ali situacija je dosta škakljiva. Moram znati koliko će vas biti. Cure, Ivica i ja. Čuj, malo mi je neprijatno, ali moram znati zbog tanjura i stolica. Reci, samo reci. A Ema? Ne, Ema ne dolazi. Jesi sigurna? Najsigurnija na svijetu. Vidimo se. O, Lina. Lina, dušo, baš smo sad o tebi razgovarali. A je, ne sumnjam. Ne, baš smo te hvalili kako si sjajna i tako dalje. Usprko svih poteškoća, problema i tako dalje. Evo, to je sad baš rekao gospodin producent i tako. Da. Pa to mi je jako drago čuti, dečki, zato što
Zapravo od vas trebam jednu malu uslugu. Je li? Da. Ajde, reci, što je? Pa eto, vidim da neki glumci snimaju cijelu noć, je li? Ha, što je, tu je? Da. Malo smo kratki s vremenom. Da, pa, mislim sve je u redu. Možete li vi meni garantirati da će snimati ova glumica? Pardon, prosti samo da radim. Čekaj, Hana, molim te. Treba mi pomoć. Dakle, ne ljutiš se na mene. Šališ se, pa ti si zlato moje. Ajde, idemo. Saša, I Hana, da, tako se zovemo. a otkud vi? Smjena još nije gotova. Pa... Došla sam po svoje stvari i nisam znala da moram kucati, oprostite. A ne, ništa. Ma, daj, Slavine. Nemoj biti blesav. Mi se ispričavam, ja sam se došla njemu praviti društvo. A ti se već danas vratio na posao. Molim? Ne moraš me tako zbunjeno gledat, samo sam došla po svoje stvari. Zašto? Što zašto? Mislim, zašto si došla po stvari? Šta, ideš? Pa od dana službeno više nisam liječnica u ovoj ustanovi. Ali nemoj me krivo shvatiti, nije mi već zato što ste vratio. Krivo ste shvatili. Molim? Ne možete samo tako otići. Kako je? Obucite kutu, Lena je uzela već nekoliko knjižica. A vi, Bartuloviću, Da? za mnom. Evo Ne razumijem, što to znači? Pozvala ga je na razgovor i bio je presretan i mislio je da će se moći vratiti. Ali sad... Možda je najbolje da ti i ja pričekamo vani. Može. Kao prvo, htjela bih vam reći da mi je žao zbog vas i mame. Ostavimo sad to, Vanja. Ostalom, to nije vaša stvar. Dobro, svejedno, ali možda vam je neugodna ova situacija. Nije. Ostalom, takav je moj posao. Tako je i zato ćete biti honorirani, bez brige. Ajmo sad o bitnijim stvarima. Da, ovdje je ta cura, zove se Dolores Pavlović, ovo su ove papiri. Moram priznati, nije malo. I sve ste to sama skupila? Pa, mi smo Robi mi je dosta pomogao. Ja sam naime sad promaknut na jedan malo manje važan projekt. Naše vjenčanje. A, vi se... Da, ali to sad nije bitno. Da, to sad nije bitno. Zapravo, to mi radimo sve radi Tamare. Kad malo bolje promislim, cijeli moj život se vrti oko Tamare. Pa čekaj, što je tebi da se... Ma ništa, oprostite i vi. Ja jednostavno sam malo zasićen. Ispričajte me, vidim da vam nisam od nikakve pomoći. Ako želite, možete početi za njim. Ne, ja se samo pitam. Čujte, što se mene tiče, možemo poći već danas. Da. Vaša ideja da provjerimo sva mjesta na kojim se skupljaju mladi nije loša, samo sumnjam da će se ona pojaviti na tim lokacijama. A zašto? Pa previše ljudi u najmanju ruku. Čujte, nju traži policija zbog pljačke. Ako je imalo pametna cura, neće se pojavljivati na tim mjestima, mada mi možemo pokušati. Pa, ja bih vrlo rado tražila ju s vama. Ne, ja obično radim sam, znate, tako je brže i bolje. Ali ja ju moram brzo pronaći, mislim, ne pada mi na pamet sjediti doma sama i čekati, ne? Jel tebi doktorica Novosel zvučala čudno? Ne znam, zašto? Meni je zvučala čudno. A dobro, mislim, koliko ja znam od Saše, ona je uvijek čudna. Da, bojim se. Mislim, Slavin se toliko veseli u povratku na ovaj posao, pa ubilo bi ga da se nešto izjalovi sad. Da, pa šta bi se izjalovi? Ma ne, to mu ja govorim, ali brinuo se sinoć cijelu noć. Morala sam ga tješiti kao malo dijete. Ma znaš nekad kad muškarci znaju biti kao mala djeca? Pa... Kako ne, pa sretneš tipa i on ti se čini nekakav mačo tip zaštitnika, na kraju ti si mu rame za plakanje, ti si mu podrška, ti si mu zaštita. I to se dogodilo nama. Šta ti si mislila da je Slavin neki mačo tip? Ne, da, mislim ne. Ma to je smiješni dio priče. Hana, ja znam da je sve ovo vama možda djeluje malo čudno.
Mislim, Slaven i ja, ali... Ma ne moraš mi ništa govoriti. Ali mi se volimo. Mi se stvarno volimo. Slobodno. Samo daj. Nije nego vidim da si nekim opasnim mislima, pa neću ti smetati. Ma najbolje da si me prekine, da samo znaš kako mi se crne misli motaju po glavi. Verujem, ali u svakom slučaju mislim da ne možeš biti depresivniji od mene. Izvolite. Kafu. Može? Što reći da si ti tu? Misliš što nisam u bolnici? Tamara me poslala. Deluje mi kao kostur, pa pokušamo da barem neko od nas dvoje zvuči živu glavu. Nego, ajde pričamo malo o tebi. Nemamo zašto. Mislim, moja buduća žena se želi udati za mene da usreći tvoju, a ja se osjećam kao posljednja krpa, a to nitko ne vidi. Dobro bi. Znaš kakve su stvari to. Dobro, možda jesam malo sebičan, ali dao sam joj jako puno toga, a tražim jako malo, a... I to će proći. Hvala. Treba samo da izdržiš. Da, valjda. A ti? Što ima s tobom? Teško je. Baš je teško. Tamara se dobro podnela u zadnju terapiju. Znaš, ušao sam u ovu fazu da nekako me te neke sitnice čine srećne. Jo, Dolores, pa dugo me nije nitko ovako nasmijao. To mi je drago čuti. Nije ni čudo da ste medicinska sestra. Vi znate napraviti da se ljudi osjećaju dobro. Ajde. Pa što? Vidjela sam ja hrpetinu ljudi oko vas, i žene, i muškarce, i svi plešu kao klaunovi. A dobro, očito ste to zaslužili. Pa valjda jesam. Jako ponekad mi se čini da svi ti ljudi koji dolaze izvana, koliko god se oni trudili, jednostavno ne mogu znati kako se ja osjećam i premda bi neki od njih htjeli, ali ne mogu ući u moju kožu. Nitko ne može znati kroz što ja prolazim. Svaki dan isti strah. Svaki dan ista tuga. I nikako da prestane. Da, potpuno vas razumijem. Molim? A ne, mislim, nije da ja umirem, ali potpuno vas razumijem. Šta je ovo? Kakve su to riječi? Kakva smrt? Kakvo umiranje? Neka. Ja volim istinu. Ravno u lice. Stvarno? Da, i vaša mi izravno spaša. Nemam ja ništa protiv toga. Dapače, veselim se da ćemo se družiti. Evo. Dajte ovo sestri. Hvala. Nije me primila. Molim? Nije me primila. Jel možeš ti to shvatiti? Pa ne mogu. Ne, ni ja. Mislim, nije mi jasno. Kaže da sam odličan liječnik i sve to, ali da ona ima neke svoje razloge koje mi ne može objasniti. Ne razumijem. Jesi možda ti imala neke veze s tim? Ja? Ma daj, Slavene, molim te. Da. Oprosti, glupo pitanje. A ništa. Izgleda da se više nećemo viđati. Što? Mislim, barem ne ovako, a privatno hoćemo. Ipak si ti sestra moje cure. Da, to sam ja. Dobro, ništa. Idem ja da ti tu ne plačem pred očima i... Daj čekaj, molim te. Mislim, ja sam bila luda za njim kad smo već kretali za Afriku, ali htjela sam mu dati vremena da preboli Sašu. Ja sam mislila da ćeš reći ebolu. Ne znam. Ništa, zaboravi, ne uspjela šala. Reci i... Onda smo zajedno radili sve stvari i ja sam se polako zaljubljivala u njega sve više i više. I on u mene. Bar tako mislim. I kaže da sad nije nikad bio sretniji. I da sam ga promijenila. I on je mene promijenio. Pogledaj me. Da, lijepo izgledaš. Ne to. Sretna sam, cijelo vrijeme se smijem. Da. Ja bih voljela da Saša pronađe takvu sreću. Znaš, Ana ne bi je voljela povrijediti ni na kakav način. Da. Ali jednostavno kad znaš za netko jedno za drugo, onda znaš. Nas dvoje smo se toliko borili protiv toga da završimo u vezi, ali evo, nakon kad se sve to dogodilo, saznam da je to u povjerenju.
Čak smo razgovarali o braku i o djeci. Ej, kamo ćeš? Zaboravila sam Saši nešto jako važno reći. Čekaj, Slavine, molim te, čekaj. Što je? Nije mi lako. Gle, ako mi sad kažeš da imaš neke veze s tim što me Novosel nije primila, ja ću pomisliti da se mi stvarno ne poznaje. Ne, nije to. Ajde se zašuti za sekundu, može. Moram ti reći nešto jako teško i možda će to u potpunosti promijeniti sve. Što sve? I molim te da mi unaprijed oprostiš. Dobro, daj sad gukni više, malo me strah. Ja... Ne, ajmo, oprosti, volite. Ne, nemoj. Oprosti, sorry, stvarno. Ana! Da nisi ništa rekla. Ne, nisam. Nemoj, molim te. Zašto? Sve ću ti objasniti, Pa ti nisi normalna, au! Gdje te boli? Odvalila mi je leđa. Daj pogledat ću. Daj da vidim. Ok, ajde ti. Jel tu? Au, da. Hoću da probam na moj način, ha? Čekaj. Ne mogu ovo gledati. Da, malo se tiše predaleko. Šta, molim te, nemoj mu ništa reći, okej? Ništa mu nemoj reći. Ok, hvala. Vi se šalite? Ema, dušo, takav je naš posao, na momente vrlo naporno. Šta mogu? Ali ja sam vas jutros još zamolila da me oslobodite do večeri. Rekla sam da imam dogovor i to sam rekla pred svima. Bože, nemoj se ljutit, ali oprosti. Ja moram tu scenu s tobom danas snimiti. Jasno, moram i gotovo. Koji dio rečenice ne razumijete? Imam obveze, neodgodive, moram. Znači, ne odgoditi, moraš roditi, to je jedina obveza koju se ne može odgoditi. Osim toga da se razumijemo. Meni je već pun kufer, dovde mi je svih tih vaših privatnih nekakvih obveza. I to točno danas morate svi nekud ići kad je noćno snimanje, kad imamo masu toga za napraviti. Pardon, ko to svi? Ko? Ti, Lina, Ivan. Da pogodim, njih ste pustili, jel? Da. Oni su moji dugogodišnji stari kolege, osim toga su i odlični glumci. Znam da je ovo tvoje maslo, hvala. Prosti, draga, nemam vremena za davanje glumačkih savjeta. Moram se ići srediti, idem na važnu večeru. Da. Pa ja sam znao da su stvari u toj obitelji gadne, ali sam znao da su tako gadne. Nadam se samo da ne možete ništa upotrijebiti protiv... Ne, naravno. Pričali ste pažljivo, isključivo stvari vezane za vaš privatni život. Osim toga, moja istraga je završena, on ide u zatvor. A zašto me to pitate? Ipak ste zabrinuti za njega. Ne, ma ne, nikako, nego jednostavno se ne želim više vezati uz tu obitelj. Razumijete? Da. I previše ste toga prošli. A vi nekako imate malo previše razumijevanja za žene, a? Pa ja mrzim kad slabići od muškaraca maltretiraju slabi spol samo zato što su fizički jači. Ne, Luka nikad nije mene maltretirao. Evo vidite, ponovno ga branite. Ne, nisam. Jeste. Još uvijek ima tu nešto za njega. Koliko god je to poricalo. Ne, nema. Dobro. U to budite sigurni. Ok. Kako vi kažete. Ovo ću ja platiti. Halo? Da, ja sam. Stvarno? A da, moram priznati da sam malo sumnjala. A kad? Ma da, naravno da mogu sutra početi. Hvala vam puno. Vidimo se. Evo vidite, ja sam maknuo na sekundu i pronađao vas nasmišljeno i sretno. Možda se ipak niste trebali naći sa mnom. Ma ne, nije to. Dobila sam posao. A da, kakav? Kao medicinska sestra. U bolnici u kojoj... U kojoj što? Ma nije bitno. Sretna sam. A što kažete da to proslavimo večerom? Ako ne radite, naravno. Pa, može, a gdje? Halo? Pavle Dragan ovdje. Ja bi trebao gospodina Janeša. U vezi razgovora za posao nekako. Da.
Da, dobro ste me čuli. A? Stara, ja sam. Oprosti što sam danas vikao. Kad vidim kako si se potrudila, kako ovo sjajno izgleda, žao mi je. I treba ti biti žao. Sve je sjajno. A u kuhinji bogati miriše svaka čast. Ante, samo da naši pilići dođu, a? Doći će. Doći će, stara, pa krv nije voda. Moraš natjerat Pavla da ostane. Ja ne mogu ni zamisliti to bez njega. Da, teško je to. Kad ti uvijek poslušni sin okrene leđa. Da nije on to učinio. On samo traži način kako da izađe iz ovoga. A gdje je Luka? A Luka radi sa klijentima. Stara, imamo hrpetinu problema. Kao da sve izmiče kontroli, ja. Stari, molim te kad danas dođe Pavle, razgovaraj s njim. Recimo, molim te da ga voliš. I još te nešto molim, nemoj biti arogantan. Kako znaš inače biti. Stara, pa ne mogu ja, bogat, izaći svoje kože. Biće kako će biti. Ajde. Ja ću. Biće kako će biti. Jel može ovo? Mislim, da. Ovo je savršeno. Samo nisam znala da večeras idemo na dodjelu Nobelove nagrade. Što hoćeš reći? Hoću reći da pretjeruješ. Mislim, mama, idemo na večeru kod ljudi od koji jedan član obitelji maltretirao moju sestru godinama, drugi je gurnuo pod auto, ti se oblačiš ko da idemo na bal. Okej, shvatila sam. Hvala. Super, šta je? Ma pusti, molim te, zaprijala je da se zaljubila u tatu. A ovo? Sa biserima, naravno. Znaš što? Ako ti ovako nastaviš, ja ću se tamo pravi da te ne pozna, može? Što si rekao da je zaprijala, da je? Ma pusti, proradio je ego. Tata ženi curicu koja bi joj mogla biti kćer. Ne radi se o mom egu, nego o borbi na život i smrt. Dobro, mama, dobro. A večeras počinje. Ovaj večerašnji izlazak mogao bi značiti kraj njihove idiotske veze. I da, Zlato, možeš možda večeras spavati negdje drugdje. Mislim, ovo je prekrasan kraj prekrasnog dana. Dobro, ajde, pa nije tak sve loše bilo. A nije, ajde, nisam barem rekla Slavenu. I hvala ti zbog toga. Pa ništa, mislim, ne moraš meni zahvaljivati. Na kraju sam skužila da je ipak tako najbolje. A smijem ti pitati kako si to skužila? Pa onda kad smo izašli Bojana i ja van, pričat, ona mi je... Uglavnom, shvatila sam da su stvarno sretni njih dvoje, pa... Ne, ja ne idem tamo i gotovo. A šta bi sad ja trebala? Otići tamo sama i ostavite ovdje u depresiji? Ja nisam u depresiji. Ja ću lijepo sjest, igrat play, kupit pivu i bit će mi baš super. Pa upravo se o tome radi. To nisi dugo radio i ne želim da počneš. Ljubavi, hvala ti na pomoći, stvarno, ali... Ovo snovo sam me prilično pogodilo i... Ma znam da je, ja se zbog toga osjećam malo krivom. Ti? Zašto se ti osjećaš krivo? Zato što si se vratio zbog mene. Na ljubavi, prosti.
Ja ne želim da se ti osjećaš krivom. Ti si jedino što ja imam. I ti si jedino što ja imam. Kad ćeš to shvatit, majmune? Pa? Pa želim da odeš sa mnom na tu prokletu večeru za koju ne znam ni razlog ni povod. Ali tamo će biti cijela tvoja obitelj. Tamo će biti cijela moja, pa ti si mi bliži od svih njih. Ajde, molim te. Jesi sad to rekla molim te ili volim te? Rekla sam molim te, ali... Ali mislila si volim te zato što sam ja baš to tebi htio reći. Da, i ja tako osjećam. Sad me nakon ovog ne možeš odbiti. Dobro, ali duguješ mi, ogromno mi duguješ nakon ovog. Mislim i... Dakle, ni ovdje ništa. Pa o tom pričam, ja to ne mogu vjerovati, da ju nitko ne prepozna u ovom prokletom gradu, mislim, strašno. Polako, Vanja, ovakvi slučajevi se ne rješavaju preko noći. A pogledajte vi to, mi smo, ja ne znam, mislim da ovi klinci opasno lažu, pa nije mi jasno kud je ta cura nestala. U kakvu rupu, pa sve smo pregledali. A možda nije u gradu? Ma nemojte sad s time, molim vas, ova. A možda nije ni u državi? Pa čekajte, kako, nju se traži zbog pljačke, pa to nema teorije da izađe iz države samo tako. Draga Vanja, i gori kriminalci su bježali i pobjegli. Koliko sam shvatio iz razgovora s njezinim kolegama u agenciji, ona je nadprosječno inteligentna cura. Pa pretpostavljam prema tome da se neće pojaviti u nekoj reklami ili časopisu. O, Bože. A šta mislite o medijima? Što? Pa jednostavno mislim, uz dozvolu vaše prijateljice, objavite sve u medijima, ona se javi ako vidi o čemu se radi. Ne, to nikako ne ide. Zašto? Pa zato što mislim, Tamara ni ne zna da ju ja tražim. Mislim da bi me ubila da to zna. Prema tome, ona ni ne želi da ju mi pronađemo. Iskreno rečeno, mislim da se previše boji. Ništa, to je to. Nadamo se da će tablete uspavati do jutra, jer treba je sna. Ideš? Ne, ostaću još malo za svaki slučaj da se ne probudi. Ma daj, šta ti je? Ma ne, sve okej, imam tu nešto za čitat. Sve u redu. Šta je to? Ma, podsjećam se samo malo o leukemiji, da znam kako im pomoći. A stvarno si ambiciozno, svaka čast. Vidi se da si nova. Ma dobro, nisam, nego, mislim, tek sam došla, a već su mi uvalili noćnu. Ma daj, ne pričaj gluposti, ima nas dovoljno, odi doma. Ma dobro, ostaću. To ti ja naređujem, odi doma. Gle, evo, samo još jedno poglavlje i idem. Maj, jesi tvrdoglava. Moram naučiti sve o tvojoj bolesti, da znam kako ti pomoći. Da te mogu tretirati upravo onako kako ti zaslužuješ. Da te mogu tretirati onako kako si ti mene tretirala. Kao zadnje smeće koje se olako odbacuje i za kojim se čovjek više nikad ne osvrće. Oprostite... Hoćete li vi nešto popiti? Ja ne bih, Da, pa i Ivice, ti bi trebao isto. Pa misliš, ali ja planiram se sutra ujutro ranije, ti će otići do Matije. Pa dobro, neće ti jedna čašica škoditi. Koliko si ti toga u životu popio? Vera, ja ću ti pomoći. Jedi, Saša, kaj je tvoj mami danas? Jako je hiperaktivna. Pa, u svakom slučaju bolje da je takva nego da je depresivna. No, to upravo si. Mogu te nešto pitati vezano za tvoje vjenčanje, Sema? Izvoli. Ovako, želim da znaš da ću te podržati što god ti odlučio, ali mislim da bi trebao razmisliti. Znaš, i svi mi to mislimo, da možda pričekaš dok se Matija... Šta dok se Matija... Što? Misliš da će se Matija izvući? Upravo sam to htio pitati doktoricu. Ja znam da sam ja vama vjerojatno sada broj 1 na vašoj crnoj listi.
Luka, ti si jedini na mojoj crnoj listi. Vjeruj mi, ne pod brojem 1, nego od 1 do 10. Na svim brojevima. Znam. Ne znaš ti ništa, bolje da šutiš. Ne znaš. Kad ti kažem, nema me nervirati. Pričam to uopće. Sva sreća misli da je malo više ljudi u kući i da se tvoji roditelji trude oko toga. Inače, kad bi mi dopao šaka, znaš šta, u rupu bi te ko kantu, iako si mlađi od mene. Samo sam htio pokušati. Makni se. Što god ti rekao, ne vjerujemo ti. Ništa ti ne vjerujemo. Hoćeš da ti odgovorim? Da. Kao doktorica. Ne znam. Ne znam da li će se Matija ikad izvući. A kao njezina sestra mogu ti odgovoriti da. Daj Bože da se izvuče, da može ostaviti to tvoje pokvareno, smrdljivo dupe. Ma, pusti na vidu. Hvala ti, Lina, što si mi pomogla sve ovo organizirati. Ah, ja ti jako dobro znam kako je to pokušavati slijepiti natrag nešto što je temeljito razbijeno, znaš. Ti stvarno misliš da je to tako? Pa da budem iskrena, tvoja obitelj više nikada neće biti ono što je bila. Niste više nepobjedivi, nažalost. Kakav imbecil. Koja kuća, a? Gle šta sve imaju ljudi kojima to uopće ne treba. Šta ja? U 9. mjesecu trudnoće živim s mamom koja me ostavila kad sam jedva imala 7. Dobro, možeš živjeti kod mene i kod Eme, šta? Ma daj, tata. Hvala, ali ni u najluđim snovima. I dalje ću radije trpjeti Linu i njezine ispade nego živjeti s vama. Uostalom, možda ulovim nekog bogatog starca. Aha, je to nešto na moj i Emin račun? Ne, nije. Stvarno nije. Jedino ako si ti jako bogata da si skrivao to od mene godinama. Slušaj, Saša, imam dojam da ti baš ne voliš Emu. Iskreno? Želiš čuti što ja mislim? Pucaj. Ovako. Voljela bi te podržavati u svemu. Ali nekako je ne vjerujem. Onako iznutra. Ne vjerujem joj. Pa znaš šta, morat ćeš mi to malo bolje objasniti. Ajde ovako. Da li ti svaki put kad vidiš tu ženu osjetiš onako leptiriće i tremu? Misliš da je to prava ljubav? Pa to ti je jedina prava ljubav. Pa kada će se neko takav pojaviti u tvom životu? Slaven! Znaš što, mislim da me jedna čaša crnog vina neće ubiti. Ej, Bog, čuj. Možda je nezgodno i prekidam te, ali baš me briga. Sam sam izbezumljen i ne znam zašto se tako osjećam, ali možeš doći? Super ideja, mama. Nema šta. Još moram samo ovaj dan izdržati. Samo ovaj dan.
Bože pomozi. Drago mi je da si došao, Pavle. Došao sam zbog Matije. I da tebi dam posljednju priliku da se poneseš kao moj otac. Što biste rekli da vam kažem da jednostavno trebam malo vremena provesti s nekim koji isto tako kao i ja mrzi Luku Dragana? Dobila sam nešto. Što? Znam kako ona izgleda. Ovo je ona. Pa ne liči baš na tamo. Pa Isuse Bože, ne ličim ni ja na Karolinu. Pa nije u tome. Poanta je da sam ja nešto dobila, da sam se pomakla za korak. I to veliki, kužiš. Kako to misliš? Što kako to mislim? Pa sad barem znam kako izgleda osoba koju tražim. I što planiraš sad? Voziti se po gradu i buljiti u lice curama od 25 godina? A čekaj, to je cura u svojim 20-ima. Ne znam, ovaj grad je velik, ali nije ogroman. Postoje određeni krugovi ljudi, određena mjesta gdje se izlazi. Da. Vanja, to je sve labavo. Pa čekaj, ali bolje je išta nego ništa. Slažeš se? Očito ću se morati složiti. Pa čekaj, jednostavno negdje mora biti. Ići ću po noćnim klubovima, popularnim mjestima i čuj, pitat ću, uzet ću sliku, pitat ću ljude. Ti si zaista odlučila pronaći tu curu? Da. I zato što sam prebacila puno obaveza na tebe što se vjenčanja tiče, potražila sam pomoć. Kakvu pomoć? Mislim da on upravo ulazi. Čekaj. Odlično. Tako. Dobro je. Ane, odi molim te u kuhinju i pogledaj da li je tamo sve u redu što sam napravila. A jeste sigurni da će vas biti ovoliko? Molim? Pa mislim, hoće li svi doći? Slušaj, mala, nije tvoje da postavljaš pitanje. Tvoje je ovdje da radiš što ti ja kažem i zato te plaćam. Jel ti jasno? Ajde u kuhinju. Da će doći. A naravno da će doći. Alo,
Halo, stara, ne mogu sad pričati usred nečega. Čekaj, samo Ante sekundu i ovo je jako važno. Ajde, reci, ajde. Podsjećam te na večeru. Čekaj, ti još uvijek inzistiraš na tome? Ne samo da inzistiram, Ante, već sam Kinclove i pozvala. I oni su kao pristali, jel? Slušaj, stari, nisi ti jedini u ovoj obitelji kojima se ne smije reći ne. Ja sam razgovarala do duše sa Linom i ona se slaže da je ovo idealna situacija da riješimo obiteljske probleme. Koji su po mom, očito nebitnom mišljenju, nepopravljivi. Da, i skidanje tenzija, Ante. Dobro, divno. Ti si dogovorila s Linom, jel? I vas dvije ćete pričat, a što, ja? Ja ću sjediti s dvije babe, jel? Što? Pa dobro, Ante, što ti zapravo hoćeš? Pa da me pustiš na miru, ženska glava, pa što je tebi, stara? Pa sam tebi jutros javio da nam je Pavle otišao, Boga mu ljubim. Pa... Molim te kad danas dođe Pavle, razgovaraj s njim. Reci mu, molim te da ga voliš. I još te nešto molim, nemoj biti arogantan. Kako znaš inače biti. Stara, pa ne mogu ja, Boga ti, izaći svoje kože. Biće kako će biti. Ajde. Ja ću. Biće kako će biti. Jel može ovo? Mislim, da. Ovo je savršeno. Samo nisam znala da večeras idemo na dodjelu Nobelove nagrade. Što hoćeš reći? Hoću reći da pretjeruješ. Mislim, mama, idemo na večeru kod ljudi od koji jedan član obitelji maltretirao moju sestru godinama, drugi je gurnuo pod auto, ti se oblačiš ko da idemo na bal. Okej, shvatila sam. Hvala. Super, šta je? Ma pusti, molim te, zaprijala je da se zaljubila u tatu. A ovo? Sa biserima, naravno. Znaš što? Ako ti ovako nastaviš, ja ću se tamo pravi da te ne pozna, može? Što si rekao da je zaprijala, da je? Ma pusti, proradio je ego. Tata ženi i curicu koja bi joj mogla biti kćer. Ne radi se o mom egu, nego o borbi na život i smrt. Dobro, mama, dobro. A večeras počinje. Ovaj večerašnji izlazak mogao bi značiti kraj njihove idiotske veze. I da, Zlato, možeš možda večeras spavati negdje drugdje. Mislim, ovo je prekrasan kraj prekrasnog dana. Dobro, ajde, pa nije tak sve loše bilo. A nije, ajde, nisam barem rekla Slavenu. I hvala ti zbog toga. Pa ništa, mislim, ne moraš meni zahvaljivati. Ja na kraju sam skužila da je ipak tako najbolje. A smijem ti pitati kako si to skužila? Pa onda kad smo izašli Bojana i ja van, pričat, ona mi je... Uglavnom, shvatila sam da su stvarno sretni njih dvoje, pa... Ne, ja ne idem tamo i gotovo. A šta bi sad ja trebala? Otići tamo sama i ostaviti ovdje u depresiji? Ja nisam u depresiji. Ja ću lijepo sjest, igrat play, kupit pivu i bit će mi baš super. Pa nije mi lako znati. Vezano uz? Dajte, možete li biti malo manje službeni? Ne razumijem. Dajte, molim vas, postavljate mi ta pitanja i gledate mi tim rentgenskim pogledom kao da imate ugrađen detektor laži. Ali mi ga treba imati. Evo vidite na što mislim. Dobro, priznajem, okej. Nekad znam biti malo strog. Nekad. Ja vas još uopće nisam vidjela opuštenog. A nažalost u zadnje vrijeme smo se malo i previše viđali. Pa da. Pa Eva, bojim se da još uvijek ne razumijem smisao ovog našeg susreta. A što biste rekli da vam kažem da jednostavno trebam malo vremena provesti s nekim koji isto tako kao i ja mrzi Luku Dragana. Dobila sam nešto. Što? Znam kako ona izgleda. Ovo je ona. Pa ne liči baš na tamo. Pa
Pa Isuse Bože, ne ličim ni ja na Karolinu. Pa nije vic u tome. Poanta je da sam ja nešto dobila, da sam se pomakla za korak. I to veliki, kužiš. Kako to misliš? Što kako to mislim? Pa sad barem znam kako izgleda osoba koju tražim. I što planiraš sad? Voziti se po gradu i buljiti u lice curama od 25 godina? A čekaj, to je cura u svojim 20-ima. Ne znam, ovaj grad je velik, ali nije ogroman. Postoje određeni krugovi ljudi, određena mjesta gdje se izlazi. Da. Vanja, to je sve labavo. Pa čekaj, ali bolje je išta nego ništa. Slažeš se? Očito ću se morati složiti. Pa čekaj, jednostavno negdje mora biti. Ići ću po noćnim klubovima, popularnim mjestima i čuj, pitat ću, uzet ću sliku, pitat ću ljude. Ti si zaista odlučila pronaći tu curu? Da. I zato što sam prebacila puno obaveza na tebe što se vjenčanja tiče, potražila sam pomoć. Kakvu pomoć? Mislim da on upravo ulazi. Odlično. Tako. Dobro je. Ane, odi molim te u kuhinju i pogledaj da li je tamo sve u redu što sam napravila. A jeste sigurni da će vas biti ovoliko? Molim? Pa mislim, hoće li svi doći? Slušaj, mala, nije tvoje da postavljaš pitanje. Tvoje je ovdje da radiš što ti ja kažem i zato te plaćam. Jel ti jasno? Ajde u kuhinju. Da će doći. A naravno da će doći. Alo, stara, ne mogu sad pričati usred nečega. Čekaj, samo Ante sekundu i ovo je jako važno. Ajde, reci, ajde. Podsjećam te na večeru. Čekaj, ti još uvijek inzistiraš na tome? Ne samo da inzistiram, Ante, već sam Kinclove i pozvala. I oni su kao pristali, jel? Slušaj, stari, nisi ti jedini u ovoj obitelji kojima se ne smije reći inače. Da. Ali jednostavno kad znaš za netko jedno za drugo, onda znaš. Nas dvoje smo se toliko borili protiv toga da završimo u vezi, ali evo, nakon kad se sve to dogodilo, saznam da je to u povjerenju. Čak smo razgovarali o braku i o djeci. Ej, kamo ćeš? Zaboravila sam Saši nešto jako važno reći. Čekaj, Slavine, molim te, čekaj. Što je? Nije mi lako. Gle, ako mi sad kažeš da imaš neke veze s tim što me Novosel nije primila, ja ću pomisliti da se mi stvarno ne poznaje. Ne, nije to. Ajde se zašuti za sekundu, može. Moram ti reći nešto jako teško i možda će to u potpunosti promijeniti sve. Što sve? I molim te da mi unaprijed oprostiš. Dobro, daj sad gukni više, malo me strah. Ja... Ne, ajmo, oprosti, molim te. Nemoj. Oprosti, sorry, stvarno. Ana! Nisi ništa rekla. Ne, nisam. Nemoj, molim te. Zašto? Sve ću ti objasniti, Pa ti nisi normalna, au! Gdje te boli? Odvalila mi je leđa. Daj pogledat ćemo. Daj da vidim. Ok, ajde ti. Jel tu? Au, da. Hoću da probam na moj način, ha? Čekaj. Ne mogu ovo gledati. Daj malo se tiše predaleko. Šta molim te, nemoj mu ništa reći, okej? Ništa mu nemoj reći. Ok, hvala. Vi se šalite? Ema, dušo, takav je naš posao, na momente vrlo naporno. Šta mogu? Ali ja sam vas jutros još zamolila da me oslobodite do večeri. Rekla sam da imam dogovor i to sam rekla pred svima. Bože, nemoj se ljutit, ali oprosti, ja moram tu scenu s tobom danas snimiti. Jasno, moram i gotovo. Koji dio rečenice ne razumijete? Imam obveze, neodgodive, moram. Sad, znači, ne odgoditi, moraš roditi, to je jedina obveza koju se ne može odgoditi. Osim toga da se razumijemo. Meni je već pun kufer dovde mi je svih tih vaših privatnih nekakvih obveza. I to točno danas morate svi nekuda ići kad je noćno snimanje, kad imamo masu toga za napraviti. Pardon, ko to svi? Ko? Ti, Lina, Ivan. Da pogodim, njih ste pustili, jel? Da. Oni su moji dugogodišnji stari kolega, osim toga su i odlični glumci. Znam da je ovo tvoje maslo, hvala.
Prosti, draga, nemam vremena za davanje glumačkih savjeta. Moram se ići srediti, idem na važno. Evo, dajte ovo sestri. Hvala. Nije me primila. Molim? Nije me primila. Jel možeš ti to shvatiti? Pa ne mogu. Ne, ni ja. Mislim, nije mi jasno. Kaže da sam odličan liječnik i sve to, ali da ona ima neke svoje razloge koje mi ne može objasniti. Ne razumijem. Jesi možda ti imala neke veze s tim? Ja? Ma daj, Slavene, molim te. Da, oprosti, glupo pitanje. A ništa. Izgleda da se više nećemo viđati. Što? Mislim, barem ne ovako, a privatno hoćemo. Ipak si ti sestra moje cure. Da, to sam ja. Dobro, ništa. Idem ja da ti tu ne plačem pred očima i... Daj čekaj, molim te. Mislim, ja sam bila luda za njim kad smo već kretali za Afriku, ali htjela sam mu dati vremena da preboli Sašu. Ja sam mislila da će reći ebolu. Ne znam. Ništa, zaboravi, ne uspjela šala. Reci i... Mi smo zajedno radili sve stvari i ja sam se polako zaljubljivala u njega sve više i više. I on u mene. Bar tako mislim. I kaže da sad nije nikad bio sretniji. I da sam ga promijenila. I on je mene promijenio. Pogledaj me. Da, lijepo izgledaš. Ne to. Sretna sam, cijelo vrijeme se smijem. Da. Ja bih voljela da Saša pronađe takvu Sešu. Znaš, Hana ne bi je voljela povrijediti ni na kakav način. Da. Ali jednostavno kad znaš za netko jedno za drugo, onda znaš. Nas dvoje smo se toliko borili protiv toga da završimo u vezi, ali evo, kad se sve to dogodilo, saznam da je to u povjerenju. Čak smo razgovarali o braku i o djeci. Ej, kamo ćeš? Zaboravila sam Saši nešto jako važno reći. Čekaj, Slavine, molim te, čekaj. Što je? Nije mi lako. Gle, ako mi sad kažeš da imaš neke veze s tim što me Novosel nije primila, ja ću pomisliti da se mi stvarno ne poznaje. Ne, nije to. Ajde se zašuti za sekundu, može. Moram ti reći nešto jako teško i možda će to u potpunosti promijeniti sve. Što sve? I molim te da mi unaprijed oprostiš. Dobro, daj sad gukni više, malo me je strah. Ja... Ne, ajmo, oprosti, molim te. Nemoj. Oprosti, sorry, stvarno. Ana! Nisi ništa rekla. Ne, nisam. Nemoj, molim te. Baš zašto? Nije nego vidim da si nekim opasnim mislima, pa neću ti smetati. Ma najbolje da si me prekine, da sam znaš kako mi se crne misli motaju po glavi. Verujem, ali u svakom slučaju mislim da ne možeš biti depresivniji od mene. Izvolite. Kafu, bre. Može? Što reći da si ti tu? A misliš što nisam u bolnici? Tamara me poslala. Deluje mi kao kostur, pa pokušamo da barem neko od nas dvoje zvuči živu glavu. Nego, ajde pričamo malo o tebi. Nemamo zašto. Mislim, moja buduća žena se želi udat za mene da usreći tvoju, a ja se osjećam kao posljednja krpa, a to nitko ne vidi. Dobro, bi. Znaš kakve su stvari to je. Dobro, možda jesam malo sebičan, ali dao sam joj jako puno toga, a tražim jako malo, a... I to će proći. Hvala. Treba samo da izdržiš. Da, valjda. A ti? Što ima s tobom? Teško je. Baš je teško. Tamara se dobro podnela ovu zadnju terapiju. Znaš, ušao sam u ovu fazu da nekako me te neke sitnice čine srećne. Joj, Dolores, pa dugo me nije nitko ovako nasmijao. To mi je drago čuti. Nije ni čudo da ste medicinska sestra. Vi znate napraviti da se ljudi osjećaju dobro. Ajde. Pa što? Vidjela sam ja hrpetinu ljudi oko vas, i žene, i muškarce, i svi plešu kao klaunovi. A dobro, očito ste to zaslužili. Pa valjda jesam. Jako ponekad mi se čini da svi ti ljudi koji dolaze izvana, koliko god se oni trudili, jednostavno
Ne mogu znati kako se ja osjećam i premda bi neki od njih htjeli, ali ne mogu ući u moju kožu. Nitko ne može znati kroz što ja prolazim. Svaki dan isti strah. Svaki dan ista tuga. I nikako da prestane. Da, potpuno vas razumijem. Molim? A ne, mislim, nije da ja umirem, ali potpuno vas razumijem. Šta je ovo? Kakve su to riječi? Kakva smrt? Kakvo umiranje? Neka. Ja volim istinu. Ravno u lice. Stvarno? Da, i vaša mi izravno spaša. Nemam ja ništa protiv toga. Dapače, veselim se da ćemo se družiti. Evo. Dajte ovo sestri. Hvala. Pa Dorante, što ti zapravo hoćeš? Pa da me pustiš na miru, ženska glava, pa što je tebi, stara? Pa sam tebi jutros javio da nam je Pavle otišao, Boga mu ljubim. Pa da, pa meni se sve raspada. On je bio jedina osoba koju sam ja mogao ostaviti da ima povjerenja u njega, bogati. Luka se još snalazi lijevo, desno, ne zna što će, kako će, a ti mene sad tu s nekim pomirbama obitelji. Pa ko je to ikad vidio, stara? Alo? Večera je u 7. Ako je Karolina Kincl uspjela nagovoriti svog bivšeg muža i svoje kćeri s kojima nikad nije bila baš u najboljim odnosima, onda znaš šta, Ante, možeš i ti i moraš nagovoriti svoja 2 sina da dođete ovamo. Uopće me ne zanima na koji način, izvolite doći, jasno. Ja ovo radim samo da bi riješila ovu situaciju i ja se toplo nadam da ćeš mi pomoći u tome. Kao što sam ja tebi, Ante, pomagala cijeli život i stajala iza tebe. Uopće me ne zanima kako ćeš to riješiti. Večera je u 7. I da, i lijepo te molim da me nazoveš prije nego što kreneš da mogu podgrijati i juhu. Jasno, Bog. Ne. Halo? Ej, nemoj mi poklopiti, molim te, ne radi se o meni. Halo? Luka, nadam se da imaš jako dobar razlog da me zoveš ili, ne znam, jednostavno, valjda, kao i uvijek u životu, nemaš srama. Mama me zamolila. Ako se radi o onom večeras... Slušaj, ja znam da si odbio i nju ni tatu. Što misliš da ćeš me ti smekšat? Znaš šta je jako krivo, Luka, mislim, očito nemaš baš talenta za logičko zaključivanje. Slušaj, Pavle, ja znam da me mrziš i znam da hoćeš otići, ali mama nije ništa kriva. Puknut će od srca ako se ne pojaviš. Luka, jel ti to mene sad učiš moralu i etici? Ne, samo te molim pojavi se. Aha, pa da gledam tvoju facu, jel? Obećaj. Neću ti se obratiti. Znaš šta, Luka, nemoj me više nikad zvat. I zaboravi moj broj i zaboravi da postojim i napravit ćeš mi veliku uslugu, okej? Dobro. Žao mi. Nije me primila. Molim? Nije me primila. Jel možeš ti to shvatiti? Pa ne mogu. Ne, ni ja. Mislim, nije mi jasno. Kaže da sam odličan liječnik i sve to, ali da ona ima neke svoje razloge koje mi ne može objasniti. Ne razumijem. Jesi možda ti imala neke veze s tim? Ja? Ma daj, Slavene, molim te. Da. Oprosti, glupo pitanje. A ništa. Izgleda da se više nećemo viđat. Što? Mislim, barem ne ovako, a privatno hoćemo. Ipak si ti sestra moje cure. Da, to sam ja. Dobro, ništa. Idem ja da ti tu ne plačem pred očima i... Daj čekaj, molim te.
Mislim, ja sam bila luda za njim kad smo već kretali za Afriku, ali htjela sam mu dati vremena da preboli Sašu. Ja sam mislila da ćeš reći ebolu. Ne znam. Ništa, zaboravi, ne uspjela šala. Reci i... Mi onda smo zajedno radili sve stvari i ja sam se polako zaljubljivala u njega sve više i više. I on u mene. Bar tako mislim. I kaže da sad nije nikad bio sretniji. I da sam ga promijenila. I on je mene promijenio. Pogledaj me. Da, lijepo izgledaš. Ne to. Sretna sam, cijelo vrijeme se smijem. Da. Ja bih voljela da Saša pronađe takvu sreću. Znaš, Hana ne bi je voljela povrijediti ni na kakav način. Da. Ali jednostavno kad znaš za netko jedno za drugo, onda znaš. Nas dvoje smo se toliko borili protiv toga da završimo u vezi, ali evo, nakon kad se sve to dogodilo, saznam da je to u povjerenju. Čak smo razgovarali o braku i o djeci. Ej, kamo ćeš? Zaboravila sam Saši nešto jako važno reći. Čekaj, Slavine, molim te, čekaj. Što je? Nije mi lako. Gle, ako mi sad kažeš da imaš neke veze s tim što me Novosel nije primila, ja ću pomisliti da se mi stvarno ne poznaje. Ne, nije to. Ajde se zašuti za sekundu, može. Moram ti reći nešto jako teško i možda će to u potpunosti promijeniti sve. Što sve? I molim te da mi unaprijed oprostiš. Dobro, daj sad gukni više, malo me strah. Ja... Ne, ajmo, oprosti, molim te. Nemoj. Oprosti, sorry, stvarno. Hanna! Da nisi ništa rekla. Ne, nisam. Nemoj, molim te. Zašto? Sve ću ti objasniti, Pa ti nisi normalna, au! Gdje te boli? Odvalila mi je leđa. Daj pogledat ću. Daj da vidim. Ok, ajde ti. Jel tu? Au, da. Hoću da probam na moj način. Znam kako ona izgleda. Ovo je ona. Pa ne liči baš na Tamaru. Pa Isuse Bože, ne ličim ni ja na Karolinu. Pa nije vic u tome. Poanta je da sam ja nešto dobila, da sam se pomakla za korak. I to veliki, kužiš. Kako to misliš? Što kako to mislim? Pa sad barem znam kako izgleda osoba koju tražim. I što planiraš sad? Voziti se po gradu i buljiti u lice curama od 25 godina? A čekaj, to je cura u svojim 20-ima. Ne znam, ovaj grad je velik, ali nije ogroman. Postoje određeni krugovi ljudi, određena mjesta gdje se izlazi. Da. Vanja, to je sve labavo. Pa čekaj, ali bolje je išta nego ništa. Slažeš se? Očito ću se morati složiti. Pa čekaj, jednostavno negdje mora biti. Ići ću po noćnim klubovima, popularnim mjestima i čuj, pitat ću, uzet ću sliku, pitat ću ljude. Ti si zaista odlučila pronaći tu curu? Da. I zato što sam prebacila puno obaveza na tebe što se vjenčanja tiče, potražila sam pomoć. Kakvu pomoć? Mislim da on upravo ulazi. Čekaj. Odlično. Tako. Dobro je. Ane, odi molim te u kuhinju i pogledaj da li je tamo sve u redu što sam napravila. A jeste sigurni da će vas biti ovoliko? Molim? Pa mislim, hoće li svi doći? Slušaj, mala, nije tvoje da postavljaš pitanje. Tvoje je ovdje da radiš što ti ja kažem i zato te plaćam. Jel ti jasno? Ajde u kuhinju. Da će doći. A naravno da će doći. Alo, stara, ne mogu sad pričati usred nečega. Čekaj, samo Ante sekundu i ovo je jako važno. Ajde, reci, ajde. Podsjećam te na večeru. Čekaj, ti još uvijek inzistiraš na tome? Ne samo da inzistiram, Ante, već sam Kinclove i pozvala. I oni su kao pristali, jel? Slušaj, stari, nisi ti jedini u ovoj obitelji kojima se ne smije reći ne. Ja sam razgovarala do duše sa Linom i ona se slaže da je ovo idealna situacija da riješimo obiteljske probleme. Koji su po mom, očito nebitnom mišljenju, nepopravljivi. Da, i skidanje tenzija, Ante. Dobro, divno. Ti si dogovorila s Linom, jel? I vas dvije ćete pričat, a što, ja? Ja ću sjediti s dvije babe, jel? Što? Pa dobro, Ante, što ti zapravo hoćeš? Pa da me pustiš na miru, ženska glava, pa što je tebi, stara? Pa sam tebi jutros javio da nam je Pavle otišao, Boga mu ljubim. Pa da, pa meni se sve raspada, on je bio jedina osoba koju sam ja
mogao ostaviti da ima povjerenja u njega, bogati. Luka se još snalazi lijevo, desno, ne zna što će, kako će, a ti mene sad tu s nekim pomirbama obitelji. Pa ko je to ikad vidio, stara? Bože pomozi. Drago mi je da si došao, Pavle. Došao sam zbog Matije. I da tebi dam posljednju priliku da se poneseš kao moj otac.